하이루나 이건다 로기 마땅다 남타 아주 장는 떠오르바 프로트 떠오르바 치팅 떠오르바 아노바 아인다 하이비타르가나 섹션 316 criminal breach of trust 떠오르바 타자바 망할라바 저희 얌드라보다 저희 망아 보고 파독배와 파인 떠부야바 아니면 파독과 파인가 떠부야바 아들이게 가려했나 몽타다보르가나 저희 딸을 보고 떠부야바 파독 어떻게 파인 아무슨 아니면 분배야바 실레레 then 318 cheating 하는게다 하르가나 IPC다는 420로 좀더나 318 하래바 남탑 떠비기 타자하려가 aduda adu tobini adu halakani adu tawni anu taja halaga tawba si tare adigi fraud tare adudagi section 111 organized crime ni kangbu mana group chinami ama digi hanba group maya masina chom mathang chatharakpa tha gudingi chahi gudingi chatharakpa adugumba lautuna ba adugumgi crime organized tawga chathaba crime ama then act of terrorism act of terrorism is state ki mayukta government India ke mayukta tawbu khaktabu natri adusu compulsory tare haziki Manipur ke da tawriba terrorist act kuki lamentu henbana tawri hariba terrorist act che no mai ka patu da nate ba terrorist act di akhoi ki financial terrorism chu tawbi ai da exactly economic terrorism ai be dinang no pa chu choin tha do nang ma chu choi da phangal le ni ga na tha ja ba pi da na mi du na hatta ari bu pai taw da pesanuksa sana lupa kasi tahu tu na share na double card tu, mai makasa mintara makul lama mana komu ba, ada yang mata ki itu na Manipur ke ori bami tu nanti mawandar ni di pe ba, ada jiki mai oibal lai bersina, amuk kalai degi, pesasi mintara tara mari mangat itu kom kalora ma ani hena kom jarur ba, ada ni pe garam ni na kara phang badi horam maga. Eskan ni he aila manga yau bado lising yang kai phangba hore adu phangba hore na sum tora ka pattat kharaba aduna makha da lei ribe sing duna ngasai gi mathak ki lei ribe sida nongonda en la me ge yau gi da nang singadabni ali nongonda du taw gi da adu singadabni kai da underground ga sine ekta ko ai de khara aruna thup thamde ekta hai doi adu ga sine ekta na ga kauna re ga na tawri ba ko aduna sigum ba gi phibam sida victim se victim achouba victim macha je mathang de oibjani khwaidigi oidiriba tongiba huranba makok china Manipuri oriba makok mathang leiba singduna oijaraga su hodor eiba singduna aduge makha tare singji victim aina mi yangkai ge victim ni amana kun ge victim ni amana tarai victim ni amana mangai victim ni loina victim oimina ba victimization nai do lo darga victimization gi pot ama oibana ba aduna polap system sina aduna sai marak aduda aitang yaure tammi khar ka khom o adu de nawon de na phangana adu he phare adu mi ohum khom ke lak amam yahon ge jon tara khom una nangi tongan ba special case prize am leini ka hijle raga level tabudu subject to ko adu gi tawre ga mi adu de si yauchi aina thangna ba ma da haire adu adu phabi ai tharu ai lak manga ne yauri do thadra nangi mangwa ai so mangui dro adu ai haichin yauge anu nang mi ma chu poro adu dai khoi nang nu pa so yauge hari ne ai chan pe so yauge hari ne adu yum pang ge be senu pa chan pe do adu so yauge hari ne aina mathang to dana hari ba mayam do na muka tada mama khura ibai nang haibedigi yaurubani pasadu nang piu haida maadu mukam mangi ba ada victim je matang victimization gi process se bepong goti mukcha amaga nungsina handana ba ai gi society sida mi lising manga gi obe tara gi obe yam lising kun gi su obe ya hadi ba pula ase taudana resta toba choba ming modi panme yadre case ka leine dana salai nonglai adu dai leino ko adu group haidana adu dabu de khona paningdre adu medu da even restart tabu body bhabuda adu tawre mutkhare adu tawre ama tawre adu da chen gre han tawrim na ba aduna ponji scheme haibe simukta bo hoji hairi ba mirajna haibe de chap ba ponji scheme adu ge HBG angona tammi bangang singna haibe ge matungina
चप चप पोट दु ओइरेबा पाउं सिदने हैदराबाद की जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की स्टेटमेंट सिदा या मयक सेन पल्लेबा सी हियर आई कोट फ्रॉम द सेकंड पैराग्राफ सिदा मान हाइजे द एक्यूज्ड इंडिविजुअल्स ऑपरेटेड ए पिरामिड स्कीम disguised as direct selling business direct selling business ne hajil laga pyramid scheme am operate tawre have ne pong sine ai makhata na ai pong do lakse ge pong do lakse ding mamang da ai khoi mayam na investigation hai baje ai hojik investigation am khol tham jage ba ko ngasi faw da pong ai thamjari bo wafam khudi mak se ai gi oiba lanai wafam da yaw ge sumna gi victim mayam gi oiba version sing aduga not khoi gi press note na chingba adagi then parliament ki investigation nikhang de police ki report nikhang de masi mayam sig ta ne joint commissioner of police crime and special investigation team hyderabad na thadorok pa moi ki police ki press note ni ko ai ne kai gom de add tok do wafam ni masi da qnet hariva bihan direct selling india private limited haibasina india ki qnet che pai ba masi ki matang da masi pallaga even ni ko man haije qnet here I quote from the press note of Joint Commissioner of Police, Crime and Special Investigation Team, Hyderabad. Masida CH Upendrana da ready Hariban Upamaka, Moina Fire, say Kuntagani Twish, when Upamaka. Masi Farakanda, Masiki Hariba scheme Ziga related or not. Moina scheme may have any consider. Masika related in the Moina fraudulent marketing practices. Masita beginning of the farm and had a Magi investigation report, suppose might have made. Hyderabad police na miyoi taraga ni thoi kha phai phabagi maram si bogus company have the aranwa facts hajanaba company ama maming B Empire haiba Sawan Palo complex Sikandrabad ta leiba haiba company si semjal ambagi damakta moji phai hare makhoina taw thabak si kaino hakanda they collected money from the unemployed youth thabak phangdaban ha singdagi innocent members of the public cham cham ba miyam hojik mama machala amiba adumba chamjal ba miyam sidagi paisa je moina khongkat leba kari gi namto khongkat le hakada paisa yamna phangani haibagi ai ko tawjabani ko promising high return ai miyang ta video mayam gi khalaga ai chamna manipuri da ngana bona jabani the prime accused masida haktheng chenari banupa Rajesh Khanna and BC Uprendranath Reddy haibaza makoi ani je punjam laraga mayam da motivational classing tawe have mayam da puning thoba pagi aduga moithen tawi love the victims aduga victim mayam se moithen tawaga kaidugba in the name of e-commerce business moi thagi oina yamdrabada lupa lising kundagi na lising humpu bhawaje phangani moina deposit toba paisa na lupa lising yang khaidagi na la amaga makhai phawa deposit toba bani aduga lupa lising kundagi na lising humpu bhawaje phangani haidana Hyderabad police ki joint commissioner sigi statement sida palleba masida makhata na man haibaji haiba maraleba miyo singsa makhona operate tawse kaino a pyramid scheme moina haiba the pyramid scheme ngomari le de haiko tamo moi thadro statement da masida haireba Hyderabad police na kai haire the accused individual operated a pyramid scheme disguised malhalaga kari direct selling business ne haidana malhalaga manungda pyramid scheme ma run tawro mena pabu sida ireba Hyderabad police ne ivase we strictly prohibited masi ainde ya deba Telangana government ki guidelines 2017 ki matungina moi na piriba guidelines ki matungina madugi mayuk lei bathabak ni haidana haireba masigi investigation sida 163 victims examine tawre Hyderabad police na aduga mahoi crore kaya mangi bagi wafam je puthore masigi mathakta bank account kunthra ga manga se haireba marali ba myoising asina gi oina leramba bank account kunthra ga manga se siga loina Bihan direct selling private limited haidana ikoida press statement ga piri iba ikoida ngan thin masakhang ga ani laga ga thilami ba sige apunba crore 54 yauba account se frozen tawre sibo aini yare bro pabo pamo habi sigum mase yam thokre SBG haiba ma hojo jik tawdana ko ga ngang sing yauba ma chulleri mado yamna laina bacha tanba senong chauna phangba Palaching Gara Yauraga, Asuk Pangba, Chay Mangai Manunda, double triple Pangba. Sigum Manam Taki Porche, Bisara, the YouTube, the Pokaibi, Mami Mukaure, Tarani Palirami, Adeda, MV Habitudang di Karbar or Natobuna Dudang di Hingbra, Madam Jimana, Piru Dergami, Asuk Yauraga Port, Asuk Pangba, Hanatobuna, Adumukti, illegal niti Hydri. Ponji scheme ni. America gi leader mana lalon itik tawba apauba mana puthorakpani pacha khara putho halaga sendong chi chaw na pi ge ni na haiba
Manipur se amla object se SBG se kaire kaide na ju tawri jiki case tawna dana tawna ga dawri asida aina SBG ge hobada so aduga te sai is there any document company mo warbodi pasa si thadara ka si tawni khoni si ai ba leibra ana ai ba le de nam thakti oidab su yaidana ade jiki do ai khangudre se ai ba ga yam phajana leibja lo मोगी वेबसाइट के ले नते आई बा सोई तौदना आई मिस्टर तोम चौबा आई नुपा सु मद थादरे अदि थागे द आई लेरम दो मानदे सब्जेक्ट टू कलेक्शन आई बल इतरगा दे नम था चौबो नत्रो सिदा नम था नि नम था नते सिदा मिराज ना लाउ थोपदा कीरे की दे गा आई फुंगा ngखरेना victim ओली बचना साइगे पि मचामा लेरम दो सिदा ngang बसि बब कीरे कोलेगा ना हाइ फुंगा ngai कैनु मा होरा लु याउरब जाला अदे याउदरदि होजिके हारिबा तोमदि हेरि नंग हारिबदो मोइदो होजि बाउ फादिब्राबा फादरगदि अदु वा 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 लौदना असि अनोको सामिदा कता अगदि रिपब्लिक ता वा 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 नो नोंनि फारो लोय न फारे माद्रा तमिलनाडु दिगा दु फारे हैदराबाद दिगा दु फारे दिल्ली दिगा दु फारे अर्नब सामी टाइप टू मिराज न ओयुने और एसके टीवी न ओयु इंपैक्ट न ओयुने नोगी लेरिंग नाम चला लाइन चिंथोकदमनि करी की बाय हाइर उनाय ओंदा लोगी मतंगदा नमथा अदु चाउना तौरबा फ्रॉड तौरबा चिटिंग तौरबा अनोबा आयंदा हाइबि तारगना सेक्शन 316 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तौरबा थाजबा मांगलबा चही यामद्रबदा चही मंगा फाउ फदोपेवा फाइन तौबियाबा अनिमक फादोक का फाइन का तौबियाबा अदिके खरे हन्ना मोंग तादबोरगना चही तरे फाउ तौबियाबा फदोक अदिके फाइन अमसु अनिमक पुनबेयाबा सिलेरे देन 318 चिटिंग हानगिदा हारगना आईपीसीदा 420 दो सोमदना 318 हायरेबा नमथाक तौबिगी थाजे हलगा अदुदा अदु तौबिनी अदु हलकनी अदु तौनी अन थाजे हलगा तौबा सि तारे अदिगे फ्रॉड तारे अदुदगे सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नि कांगु मना ग्रुप चिनामी अमा अमदिगे हनबा ग्रुप मयाम मसिना सोम मथंग मथंग चथरकपा था गुदिंगी चही गुदिंगी चथरकपा अदुगुंबा लौतुनबा अदुगुंगी क्राइम ऑर्गेनाइज्ड तौरगा चथबा क्राइम अमा देन एक्ट ऑफ टेररिज्म एक्ट ऑफ टेररिज्म इसी स्टेट की मायुक्ता गवर्नमेंट इंडिया के मायुक्ता तौबा खक्तबु नतरी अदुसु कंपल्सरी तारे हजिकी मणिपुर के दा तौरिबा टेररिस्ट एक्ट कुकी लमेन तो हेन मना तौरे हरिबा टेररिस्ट एक्ट से नोमै कापा तु द नतेबा टेररिस्ट एक्ट सिदी अखोई फाइनेंशियल टेररिज्म छु तौबि याइ एक्जेक्टली इकोनॉमिक टेररिज्म आइबेदि नंग नुपा चिक्सोइन थाजरो नंग मजे सोयदन फंगल देनि गाना थाजबा पिरेदन मी दुन हत्ता अरे बु पाइ तौदना पैसा नुक्सा साना रुपा का तौदना से डबल कार सिनेमा कनु समुट खरदाइने पाम कनु थाजा हलगा मथंग दिला मा सोइदरमनि गायना मु पुथोले खरसो हराव हनगना बथानि ओम मरि मा जो फंगनगना बा अदुदि डबल थादरगे अदन हे अरेबा मते मनाउ दुना काइथो तौबदा अदुदि फट मांगरगा काइ रे खाइना हाइबसे से हंजिन नंजिनना अदु नमथाक तौबिरबा पोट अमनाबा अदु मसे अइना खनबदना मोइसे तौरीबा कांगुदुना मोइना मुका केस तौई गाना चाहे डिफेमेशन तौगाना आई अंगा उरे ओ इनबा म लेबा याम फजन तौबा अदुदि मोइबु इजन मंगन बिरेन तौबदि हेस आइन कलेदा होजिक तारु रकांदि करादिगे आइबा सिदि चाउना नमथाक तौरबा पोट नमना होजि फौबा मोइ फादिरिब्रा सिने आइ हाइसे होजि फौबा फादिरिब्रा अदुदा मेथै मचा मणिपुर मचा चेनबा याउरिब्रा नमथाक तुदा याम चालो बाबू चेनगर जानी हजिक मणिपुर की लर तौरिबा मखैसे मणिपुर पुसलिबा मखैसे मणिपुरी की मी लतनेबा मसी मी ओ अदुना निदना आइन यादबा अंगांसिंग इबुंगोसिंग करिकरिनो मोइना सु खुद थिंगेलि खुचिले आइदना थेंगनेबको आइदि मोइलो ओये ओयो ओरोतो अदुम हाइगनि अदुगी अचुमबगी तौरबदि लैनुंग कांगुना तौरे फारे लैथा कांगुना तौरा चुमबबु हाइबनिको चुमद्रगति यादे चुमद्रगति यादे मेहाम में पुन तौबदि यादे अहु सिदा कांगु मने मसी अचुमबने हाइरिने मका आराम नोंति याउदे मसी फ्रॉड याउदे स्कीम याउदे हाइरिने आई मोंता खंनिंगे ना तुदे करम डॉक्यूमेंट दा लेरे डॉक्यूमेंट येंगेने आई मोइ लेपिगे मोइना फ्रॉड तौदे अखोइदा चुमबनी जनरल ऑर्गेनाइजेशन नि जनरल कंपनी नि दु प्लीज शो अस अखोइदा शो तोबा अदु नत्रगदि
कहीं ते तौदना मीबु के हेलगा एक्ट ऑफ टेररिज्म तौरगा नंग लाग अमा मकाई थादरिपचे नंग ओहुम सुहलगदी मथंगी हप्ता द अदु तौरनी अदा मदु कमदो नई बु हेड अदु का हंगबा यारो सी मसाई नुपी कनोदुना हाइबदो इबे मंदुना हाइबदो मसी एक्ट ऑफ टेररिज्म थ्रेटन with intent to strike terror or likely to strike terror ama yauri aba kihan bado nangi che aina du tawgadabani adu soidan du phangadabani adu numa kam da hang ma yaro what is this kaino ai basa thada jari ba ina ai chu kamai tawdai no adu kali tawgadab noi bungo hang ma yaro kai na ga hai ba na tai charo ga na ha di hoje bo phadi bra ba sibo aduna nigi chaw ba film ta SBG gi da ma Hyderabad ki dara Karnataka ira kan Prakash Rai hai bra ama crore sam chene dana mo khabar da yaugi budik ni ko aduna chingmasi tawriya ba aduna hoje SBG na kali ga kai be tawre na pa crore yang khai rom hali hate an ko subject to correction aina khangbu banate hainari be se complaint tawri be mayam se asi gi mathakta rang nahan tune Noida 143 kari nuni kiunet Noida 143 ni khaleba ada ngasi noina sida to godam ni adu o kiunet chi karina o company man ni 143 to the sector ni ko sector 60 to 143 haidron lere adu ki ma am to ro kan mo ya ko padu de khang dam na ai di logi oina logi satrina logi sana advocate amo oina ai nu ujabada sidi achauba nam thak ni achauba organized crime ni achauba terrorist act ni achauba fraud ni then scam ni Pabung sida achauba hang ani khak thoklei pabung tentak na address tawbiyo ai makha ta na hena kup thana lak sake pabung ahan ba ekhoi ki problem sina kari no ha matam da victim ne na haidena thoklei ba yamna helpless oi ba hojik lai duni pabung gi mangani azki ima do thak thak ni na ma wanga ngo ya do hazana themaga ma convince or ngang hali ne ba adagi paisa gi kai gi details me ama ai khogi imung munung kari habira kadage na haidok pangam jada ba yam helpless oi ba yam innocent oi ba victims me am yauri ba sugum ba victims sing sida pabung kamai to ge da moina masi haidur aba matung da mohoi de emotional blackmail gum to bi ba pabung adagi then defamation suit gum to bi ba aduga sigi defamation suit sidi moi de paisa me am leira bani na yam helpless oi ba mi da defamation suit 50 lakhs ki gum to ba mamang da diras na masi wafum ji phongdu ubagi diras ai khogi reporter mani adu ma social media influencer amsuni lupa lak yang khai gi defamation suit mangon da thare aduna ngasai gi ki da hangina bagi wafam je hekta lakpo adagi mamang da su ai khoi da sigi wafam je khoi na puthuaga follow program mayam to bai da ai khoi da masak khang da mi ni na chim thil ame ngasai gi press release simba ai khoi na misleading to re ha bagi mongom da ala sumai to wazima sida kamaina ai khoi gi logi protection legani ha ba wafam ma victims sing sida khare hen encourage tong na ba ani suba point nong khak le pabong yam chaw ba dai le mama kanano aseng ba victim je khang da aseng ba victim je kanano na maramdi mara le ba mi mya ma mi ngo de gi paisa takat ta lang khogat ba mi mya ma su pabong hojik se victim nen tholak moi su mi khara na alert aw kan dai khoi su la na changjal lu re adu ai su paisa no sa ma mang khre na in the same case ma na su mi mya ma khogat lu adu mi mara le ba mi mya ma but ma su victim ne na claim torok pa adu kanano who is the real victim as sida achobo confusion ma leiba si ki question ani si yes ali boto ana khangba ngang sing khara ge khangba SBG da du to e babung 19 shobe accuse times of india report ni 2016 ge May 23rd ni masida taraga mapan shuba masida mara leiba mi se qnet cheating case here I quote the times of india lupa karo lising amagi qnet cheating case amada haiba misaksi phai magi maming ji ram singh kawi and accused in the rupees 1000 crore qnet fraud case for earning 50 lakhs or more as the commission a year through process of crime haidana masi maksi phawgi wafam ma sida yauri masi bangalore de leiba mini times of india gi report ni 2016 da su phara ba 18 da su phara ba 19 da su phara ba even 2019 da di issue se kadai phabu chawkhala ge habu matam da pamuk india gi parliament da question hang abane india gi union minister na masi gi paukhum pi da da apun ba case tara ni thoi le rabane masi fraudulent activities me am si si phawbu da su masi gi fraud ki activities me am sa dum continue to rise pamuk kamai yeng masi haji solution da la pata re offense achauba crime ma am chawre aduna case yang kai rom le re ha ko FIG
Krai bo lo khala ke lo ko te ke ti poming hing le ra mani. Otherwise, I would like to suggest Hojiki victim mayam sigi phone tum highway aida adugumba victims mayam digi committee me sembira JC sem dogna ne aduga punna thengna na ba lana thengda bu amuda bunina ke sing chi kadai yorabage haidana high court ta read ama 226 ki makada kilometer tawraga tawtare ko mayam sina police station kayano adudrali riba case angkai che masigi oiba hoju ki present status mi parabra padribra kari tawre mi kaya jaban lore karam tawre victim mayam dugi na kari tawre haiba mayam che thijin ba mchangba then aduga loinana police ta tawriba sida police na chamna tawbudu nungai roidabani DGP da karida haraga natragana adu da natrag chu high court makta haraga special investigation team ama da hariba metar mayam se state of Manipur gi chenari ba adi victim odiba mayam sigi mai kai dige masima lakwat hamba o natraga metar se scope chi am lagerada Central Bureau of Investigation da ticket hanba natraga National Investigating Agency da chinam sigi erasi de kanaram do mandri haribu mayam se koi ware koi di matpi gare ga asum pattana pumdana leibana adugumba mayam adu changchilakpa aduga loinana thengnaga doriba mayam se masida nupa thokna mi ma haitare aina khare hanna kanna haimanbra ayam amatam da sai sarkar boba mi ohelu Hairimnedi mi leite ba Manipur se praja su mi na te sarkar su mi na te laloba su mi na te arukin su mi na te punama khoi mi na tre ba mi gi thak West Bengal gi praja West Bengal gi government Kerala gi praja Kerala gi government adu ngam oidre ba khoi pola aidi gi chingba hairiba thongna phoba gi phading ya hairiba aise ai ba wo mi na tre ba malamde khoi pola sonmin na ra ba nina aduna be a man nupa to victim oriba mayam do victim ogara lak chakre afaba lairik amagi maming danam thak tawre lairik asi chu check tawba man darkar li lairik asina maram oidana nam thak tawnana bi gi pola abadi lairik si ben tawba yabra ai chorap ka khari yang muddi kana ba yaba khari lawri wakun karmain khangani karmana dream tawgani se khoi na su khanba amani ai lai pa ke tang ta kari tawni se inspiration ama la kunba then motive tauba motivation then activation haidana ko koi ge Napoleon Hill gumba koi pungning loksing wakan thongna chi hengalak na ba koi ge Dr. Lenin na ga tawri do adu era da ai chu khanje ba aina kalama wakal ma tawraga kanano ma haibiti ai kalmaina ma du motivate to gedege kalmaina activate to gedege haibiti ai koi ge manship se thongna phaba courageous oibase courageous oibase aina mi hat pe tangamaga and me at the Pubangamago Ibidunati. Me a moina. India citizen amona, lawfully citizen amoina, I could even number the Kaleba. Aduga, I could get the individual see the color show labor com. I am one of the quick chigidanati. Generally, my rapai or amo, my mumanungi, Natragasama, Sugi, Natragamasano pick and Rapagi, Natraga, Adu Purapagi, Toba, low in Kongi, or individual lives that could yam show labor. I never commissioner living at the Kangram. Tanama can summon them Taraka, Nikpumba. Look at the Tana to me in there. None of my tempo, Moko, Bongi Masao, and doing also. I like Carino and Hayuga and Hiram never. As a Tana, the Samurity, chocolate cut of Mana. Yamaki never, what you say, somewhere. That pull up there. 2001, the assembly made Tabungam. I'm going to come up on them, but some do that. I was Silang the hour equal. Kambangamdi. Kana, what the Lactana. Pula! There was a pull of the Manipur Tona, she amle, Kaido of the PM. Aduna, lightning in the point, dear, how they keep victim like Mam said. Adu do Manipur victims, I do associate, I do corner Canarasi, see the Canabanum. Adu my victim, I am Siki committee, ma, Natraka Punchinba, Amatauraga, court of law, the law.
ꯃꯤꯗꯨ ꯐꯥꯍꯟꯅꯕ ꯄꯨꯜꯂꯟꯅꯕ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯦ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯏꯌꯦꯕ ꯑꯁꯤ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯅꯤꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯌꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯄꯥꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯄꯥꯍꯜꯂꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯅꯝꯊꯥꯛꯂꯣꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯑꯕ ꯑꯃ꯭ꯔꯤꯇꯁꯤ ꯄꯤꯊꯛꯑꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯃꯥꯡꯕꯗ ꯊꯥꯗꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇꯣ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯒ ꯅꯪꯅ ꯃꯁꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯪ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯖꯕꯅꯤ ꯅꯋꯥ ꯆꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯝꯅꯒꯔꯤꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯅꯤꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯛ ꯊꯤꯅ ꯀꯤꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯤ fraudulent terrorism ꯑꯗꯒꯤ financial scam financial terrorism fraudulent terrorism ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯝ ꯆꯪꯉꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯗꯥꯡ ꯀꯥꯞꯄ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯊꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯤꯍꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯅꯦꯕ ꯂꯣꯗꯁꯨꯅꯤ ꯂꯣꯗꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯂꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯅ ꯅꯪ ꯍꯥꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯐꯖꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯥꯏꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯖꯪꯒꯜꯒꯤ ꯂꯣꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯂꯣꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄꯥꯔꯂꯃꯦꯟꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯂꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯟꯖꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯣꯟꯖꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯀꯔꯤ ꯚꯤꯁꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯀꯣꯛ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯍꯧꯋꯤ ꯑꯗꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯄꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯤꯡ ꯄꯟꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯗꯨꯕꯥꯏꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯃꯛꯅ ꯀꯦꯁ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ SBG ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯝꯒꯅꯤ SBG ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯈꯥꯗ ꯗꯥꯎꯟ ꯂꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ 10 ꯑꯃ 20 ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯤꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏ ꯀꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯐꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯛ 5-6 ꯈꯣꯡꯒꯠꯆꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯈꯣꯡꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯄꯤꯌꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯀꯣꯛꯇꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯪ ꯄꯤꯌꯨ 하이드나 아주기다 사타고 뭐 야우리에바. 아이 와항 암다 항저게 봐. 아이쿠기 뭐 스캄지 낫티 하이리에바 바군고. 하이버시다 아이니 스캄세. 아이나 호직시 Cambridge Dictionary 하이다레. One of the renowned highly reputed dictionaries. 바군 아이 항독자레 바 호직시. 항독가는 마시데 스캄지 바군 주게 비오바. 마이 definition세. 아이나 미라스나 하이버 나타바. 바군 바니나 하이버 나타바. 마시데 하이리제 바군 마기 definition세 a dishonest plan for making money or getting an advantage, especially one that involves tricking people. 미양부 남탁 떠오르고 구동자바 로바 나들어가나 पैसा 로바 아두가 타모이 생더바 plan 아마 야오르가 아두 이따르가디 마두 미양도 바붕 호직 하이리바 victim 미양도 풍도이바 미양시데 야오에나 로브로 바붕 가 야오데니 아두가디 시기 definition 지기 마퉁이나 아이코이나 하이자바 나타바 바붕 Cambridge Dictionary 기 마퉁이나 아디 떠오르미바 타박시 스캄 오이브로 오이다브로 오래 aduna oibaduna amaga nangsin ay kausingida enforcement directorate ta ED da ko lalongagi bawba Delhi da moi phagi ba manga tarutu ED ba pale hariaba ko yun ED pale chubo na moi samon ngone yang kanda financial fraud to ba financial scam to ba adugi pot ne ba aduna hojiki sai police ki case adu dana to bojigi se du kalino kan tha ba hona bada enforcement directorate ta केस से ईडी दर्शन पाबू ईडी ने केस पाइरे पाइरबा पाइरे ईडी ने असि सिने यामरेबा ngase qnet ki babung केस सिदि 2013 दे होरेबा ने ईडी हजु फों मणिपुर पैसा खोमम बसिनेबा it has already started with a case from Maharashtra police tagi Maharashtra police na 2013 da masi fraud ne case ta ugre haba Maharashtra suba ado hojik ne mणिपुर पैसा खोमम misina kanna ado si qnet ne babung 2023 si da
enforcement directorate now 137 crore ni senfam je qnet ki case sida froze tawre as loi aduda khangna yauru ni si mayam ED involved tawre parliament of india involved tawre india gi court mayam ama high court mayam ama sidi involved tawre still masida thajaraga namthak tawraga masi chumena manipur da masi chumena mi thogla ini babu masi scam nate masi direct selling business na phong thogla pang mi ne ba manipur da adu wardi hojik ka hari ba akhoi ki muani yauna lega te te mayam do khomo jadi tv da di haning de aduga victim mayam ge punchil leraga akhangai sing tanaro ga adumba kari thawani ko kani court ki thongda natana khara laubu khong hoi laubu khong du yam kanani maroina miraj gi singarang dagi ai haipetare sigi jaga se da kan to na adu chu pai ngon da chu ki hanba khanganba langani adu chu ki we ade mayam ge damutani aduna mayam punchil leraga unity is strength haibe sumaina sigum nam thak toriba kangbu se kanglub ase mitingai mitambal oibigi mong da leiriba mogi lamcha chacha che masi thingnana ba ain gi matungina book tawreraga chap cha ba masana tawrba karma dugi phol se masi phangan ba changya ba okay you unite yourself thank you Bob haibena thank you very much Babu here I